Let's go to the camera. So ek nou hierdie ou Lars Christus aan, ja. Kom op my afgepyl. Sny nie my kort en dan gaan hy net op die ou se gat ry en sy brieke aanslaan. So wat was die punt? Maar hy is nou al dieselfde spit. Let's go to the camera. KTM612MP. Wat sal die trok aan? Nie speel. Kilo Tango November 6 Mike